Producciones, lluvias de unción y poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video. Audio y video. Señor Jesús, Dios niyay. Señor Jesús, salvame niyay. Kay churiyay, kimasoy kamoy, ki tukoy yakita aparikosti. Saykoy kusham hamuyachkan, pisipas ham asoy kamoy. Kaya sa hepita chaski kuyawa, pusikoy nikiwan huntay kuyawa. Chakuyaku kayas paikin, nyuhanyay taha kuyayawak. Ayoy kunanya chihiwak timpas, hamha aswan mi kuyay kuwankin. Anchakuyaku kayas paikin, nyuhanyay taha kuyayawak. Ayoy kunanya chihiwak timpas, hamha aswan mi kuyay kuwankin. Yubay sashaykin usikoywan, makiyay kiya yuha Pikachu. May pichay pipa servillas haykin, atiyay kiwan kay panchayawan. Producciones, lluvias de unción y poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video. Audio y video. Urhukunata hawaris paimi. David patiempum pihina hawarini mini. Taytay hamha chay urhukunamantam. Churikikunata llaqtaykita, iglesiaykita michimuchkanki. Chaymi kunan kay ratupi kay rimapayamos onikichik. Pastor Samuel Saxara yupanki, Guamanguino, Huallpasua kunan taytanchikpa. Ovejankunataña supaymanta suwamuchkani. Rimaykamuykichik kay kinua llaqtamanta. Dios taytanchikya bendicionkichik sapakama kay uyariqkunata. Ari ñuqakani Dios taytanchik servikuq Asociación Evangélica Runasiminij Wasipi. Y chay organización mi hermano Rómulo Saunipa ruasjan organización. Chaypim Dios taitatas kunan kay tiempo kuna serviconi. Hawarini llaqtanchikunapim kan hatun necesidad. Y chay necesidad mi manam kanchu llaqtanchikunaman kayna kichwa rimaypi Dios taitapa palabran apaj runakuna. Y ñuqa llakikuni chaymi ñuqa paykunap kasqanman chayani hinaspay paykunaman. Chay iskay puncha huñunakuykuspayku Dios taita palabranta yachaniku. Chaypin paykunata yachachini. Autoridadninku kasukunankuta Dios taytapa nisqanman hina vidanku allin testimoniota huspanku llaqtankupi iskay kimsa denominación kaspapas Dios taytanchik sirvikunankuta munani. Chaymi ñuqa apani paykunaman Dios taytanchikpa palabranta apostolkunapa tejawasanchik doctrinakunata. Kunan ñuqanchikmi kay cristiano vidanchikpi entendinanchik. Kasukunanchikqa Dios taytapa niwasqanchikta apostolkunapa imam niwasqanchikta. Amam iglesianchikman apaykunachu runapa costumbrentaq, runapa tradicionnintaq. Chayqa manam Dios taytapa munasqanman hinachu. Dios taytaqa dejawarqanchik huk Bibliallatam. Chaymi chay huk Bibliallawan ñuqanchikqa kawsananchik kuyanakuspa ima denominación kaspapas si ñuqanchik hapipakuchkanchik Señor ninchik Jesucristopi pay ñuqanchik profetanchik pay kay iglesianchik hatarichik hinaptinqa
kawsananchik huk wawa churikuna hina huk taytapa churin hina chaymi ñuqa hamkunata rugakamuykichik si hamkuna munankichik kay Dios tayta palabran iglesiaykiman hamuspay yachaykachinayta hayaykamuay kay número celularnita 966-34-2305 966-34-2305 chaypim suyachkaykichik hayaykamuaychik hayaykamuaptiki hajanwan coordinaykuspam huk punchawt aklaykusunchik hinaptin ñuqa hamusa hamkunaman taytanchik tantan rupachkaj tanta quechuapi tantata mikuykunanchikpaq porque a veces mi mana kay quechua kasqanchikrayku castellanopi entendichuanchik o rimapayawanchik estudiota huanchik hinaptin mana entendillanchikchu hinaptin a veces ñuqanchik tarikunchik mana balejpaq mana entendejpaq manam educación niyuq kani nispa llakisqa riki tarikunchik chaymi ñuqa hamta nimuyki kuyasqa waqpanillay ñuqa yachasayki Dios tayta palabranta manam ni huk imapas mana kay chuya qillqapa kaja doctrinamantaq sino yachasayki Dios taytanchikpa palabranta chaymi tukuy kuyakuywan hamtakunan kay wayra wasintakama kay hawasqayki programantakama rimapayaykamuyki Dios taytanchikya bendecisunki hukllaya huñunakusunchik kasunchik huk llaqta hinaya hawarisunchik wak intip hispimunan lawpi chay nacionpim kachkan Israel nación chaypim ñuqanchikpaqa kachkan ñawinchikpa churananchik manam ñuqanchik churananchikchu televisiónman o imapas kay Limapi chay hatun llakikuy noticiakunamanja hawarisunchik wak Israel llaqtata chaymi Señorninchik Jesucristo niwaranchik si ñuqapa kutimunayta hamkuna suyachkankichkinaspaqa yuyarichik ima tiemputaq higos iklirimun ima tiemputaq higos lajinkunata hurhurimun chay tiempupim kachkanchik chaymi huklla kawsananchik preparasqa kananchik iglesia chinkaronqa hinaptinqa chaywan Dios taytanchikwan hanaq pachaman ripukunanchikpaq Dios taytanchikya bendecisunki gracias kay uyariykuwasqaykimanta y gracias kaypi kay hermanonchikpas ñuqata kay mañaykuwarqa hamkunapaq rimayaykamunay sutiymi Samuel Saksara Yupanki kani Huamanga llaqtamanta casado señoraypa sutin Rosa Vallejo suqta churiyuq mikani kimsa qhari y kimsa warmi kimsa willkaykunapas chaymi kusikuywan niykamuykichik ñuqa llamkani kunan Asociación Evangélica Runas y Nishan Organización Munayta Dios taytanchikya bendicionki huk punchawkama Mis labios predicaré, yo y mi casa te serviré, solo a ti alabaré, Señor mi Dios. Eres precioso en mi vida, maravilloso Jesucristo, me diste paz y gozo, ahora vives dentro de mí. Eres precioso en mi vida, maravilloso Jesucristo, me diste paz y gozo, ahora vives dentro de mí. Producciones, lluvias de unción y poder, audio y video. Con mis labios predicaré tu grandeza, yo y mi casa te serviré. Eres precioso en mi vida, maravilloso Jesucristo. Producciones, lluvias de unción y poder, audio y video. Hamya pachña yakayasa, yupaychas haykim kawsayniwan, servillas haykim hatis haykim sumaq taytay. Uyaynikitam huykuwarqanki, manaraqpas riqsichkapti, yanaytapas huykuwarqanki, churinmi servis hayki. Uyaynikitam huykuwarqanki, manaraqpas riqsichkapti, yanaytapas huykuwarqanki, churinmi servis hayki.
uyaynikitam huykuwarqanki. Manaraqpas riqsishkapi yanaytapas huykuwarqanki. Churintinmi servisqayki, simiwanmi rimarisaq, ayllumptinmi hatisqayki. Qamllapaqkunim kawsasaq pachakamaq. Producciones, lluvias de unción y poder. Audio y video, audio y video, audio y video, audio y video.